Lympung 38 Meghalaya State Badminton Championship Atiar Pulai Basau Silenteri Yakaban Penlong Daga West Castle District Badminton Association Lengba ke Jingkersan jeng ke Meghalaya State Badminton Association kelas Sdang mentagasi ke Arterik hadu ke Santerik Nailar Atiar Pulai Hapo Indoor Sport Hall Nongstoin. Ya ketika Lympung lawan men play perda ada Deputy Commissioner ke West Castle District Ubagarot LSN Dai haringkat kejuran lang ba HK Tawa EDC ke West Castle UR Kamal General Secretary MSBA. Ba Eslendam Presiden ke WKHBDA ke Kong Balaris EMDSO West Castle sebat kue kiwai. Kidon hadu arspa saup-saungut kinoi liakai na kisipau tili district bakan topru ya kawai ke klub ke baki lewan menesimenta hak tei ke Lympung ya ke bala piaru haki kerdan beper kata haka under 13, under 15, under 17, under 19 bat hak kerdan senior kategori. Nongstoin open. Shim ya kakabu sya kalawe ka bakwat bakya da ka bapiwan man pa pet batsya sumar haka the Shillong Heart Clinic kabadan Hanongram Hills Shillong pila ban phone ne pa message ban bu bor yakindo ba Dr. Sdang batngan wadri u Dr. bala pentebet haka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka play man gasngi light no haka sngi ublay na do ka khatway baje min step hado and re baje janmet